Bihe byiza kuri mwese mukurikiye The Quick Times News n'umwanya tubagezaho amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye bugiye kugezwaho nanjye Benga Oziana. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umusore w'imyaka 24 hamwe na se umubyara bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe batawe muri yombi bakurikiranweho kwica umugabo w'imyaka 50. Naho ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Komite Mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ICRC bajyanye amasezerano yo kohereza Kinshasa abasirikare ba leta barenga ibihumbi 2. Uburundi buri kohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zongerere imbaraga zisanzwe ziri guhangana na AFC M23. Izi zari ingingo mu kanya katuze tuyarambure. Reka nkuhe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye n'amakuru tugiye guhera ku musore w'imyaka 24 y'amavuko hamwe na se mubyara wo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bakekwaho kwica umugabo w'imyaka 50. Ibi byabereye mu kagari ka Nyamirama mu mudugudu wa Bigarama mu murenge wa Fumbwe mu ijoro ryo kwa 13 rishyira kwa 14 Mata 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Fumbwe Muhigirwa David yatangaje ko byose byaturutse ku mukobwa wari kumwe n'uwo musore mu masaha y'ijoro nyakwigendera akaba yari se wabo w'uwo mukobwa. Yavuze ko nyakwigendera yabonye bari kumwe aza kwirukana uwo mukobwa ngo atahe, umusore yanze kumurekura atongana na nyakwigendera, nyuma basa naho barwanye. Wa musore wari ufite icupa yari yazanyemo inzoga ari mukubita ku mutsi w'ijosi aragupfumura. Mu gihe bakirwana se w'umuhungu nawe yaraje akubita inkoni nyakwigendera birangira apfuye. Umuyobozi w'umurenge wa Fumbwe Gitifu Muhigirwa yakomeje avuga ko abantu bahise bahurura uwo musore na se bariruka barahunga, nyuma y'amasaha make baza gufatwa bashyikirizwa inzego z'umutekano zatangiye iperereza kugira ngo baryozwe ibyaha bakozwe. Kuri ubu uyu musore na se bafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Nyagasambu mu giperereza rikomeje ku byaha bakekwaho. Naho ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Komite Mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ICRC byajyanye amasezerano yo kohereza Kinshasa abasirikare ba leta barirwa mu bihumbi. Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko aya masezerano yashyizweho umukono mu mpera z'icyumweru gishize biri ko tariki ya 13 Mata 2026 hatangira ibiganiro by'amahoro biri guhuriza intumwa za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC 23 mu Busuwisi. Muri Werurwe 2026 AFC 23 yatangaje ko igiye kurekura abasirikare 5,000 ba leta ya Kongo bafashwe miri mu gihe cy'urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma mu ntangiriro z'umwaka ushize ikabashyikiriza ICRC. Leta ya Kongo yari yaranze kwakira aba basirikare ikeka ko hashobora kuba hivanzemo abanzi bashaka gucengera mu nzego z'igihugu. Iki gitangazamakuru kandi cyanditse ko abasirikare ba leta ya Kongo bari hagati y'2,000 n'3,000 aribo barebwa n'amasezerano ya AFC 23 na ICRC kandi ko bose bemerewe koherezwa i Kinshasa. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko imbere yo kwakira aba basirikare izabanza gusuzuma umwe ku wundi. ICRC iracyategereje kwirisuzuma rirangira kugira ngo ibajyane i Kinshasa. Tunyarukiye mu gihugu cy'u Burundi, iki gihugu kikohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zongere imbaraga zisanzwe iyo ziri guhangana n'umutwe twaje intwaro wa MRDP twirwaneho.
urubuga Source Media rwatangaje ko ku mugoroba wo kwa 14 Mata 2026 ku cyambu cya Rumonge kiri ku kiyaga cya Tanganyika hagaragaye ubwato bunini bw'igisirikare cy'u Burundi bwari butwaye abasirikare n'ibikoresho. Ubwato bwakomereje urugendo mu mujyi wa Baraka teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Gahunda hari nuko abasirikare burimo bagomba kujya ku rugamba mu bice birimo Gakenke, Mikenke, Karingi na Murima. Bivuga ko ingabo z'u Burundi za leta ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo bishaka gufata komini ya Minembwe. Ni igice gisanzwe kigenzurwa na Twirwaneho, umutwe wavutse ufite intego yo kurinda ubwoko bw'abanyamurenge. Kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2025 igihugu cy'u Burundi yagifite ingabo zirenga 20 muri Kivu y'Epfo, hari izatashye ubwo ihuriro FC 23 ryatangaga ibice byinshi byo muri teritwari ya Uvira birimo n'umujyi wa Uvira. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko nyuma y'amezi leta y'u Burundi yisunganya hashize iminsi itangiye ibikorwa byo gusubiza abasirikare ku rugamba kugira ngo bafate ibice bambuwe n'ibindi bishya. AFC 23 imaze igihe itangaza ko ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'abacancuro bikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Gakenke, Karingi na Bidego. Ihuriro rigaragaza ko leta ya Kongo igamije kudobya ibiganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi guhera tariki ya 13 Mata, bigashimangira ko ishaka gukomeza intambara. AFC 23 ihamya ko ishaka gukemura amakimbirane ari hagati yayo na leta ya Kongo binyuze mu nzira za politiki, ariko ko mu gihe bushotoranyi bukomeje nayo izakomeza kwirwanaho no kurwanira abasivile bagirwaho ingaruka n'ibitero. Naho komisiyo ishinzwe itumanaho mu gihugu cya Uganda UCS yasabye ibigo by'itumanaho byose byo muri iki gihugu gufunga imbuga za interineti zerekana amashusho y'urukozasoni agamijwe gucunga no gukumira ibikurikiranwa n'abaturage b'iki gihugu bitajyanye n'indangagaciro zabo. Umuvugizi wa UCS Ibrahim Bosa yavuze ko ibigo byahawe iri tegeko kwa 2 Mata 2026 kandi ibigo bitazayikurikiza bizahanwa. Icyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa kuwa 14 Mata 2026 ndetse hahise hafungwa imbuga zigera kuri 500. Yavuze ko iki cyemezo gikubiye mu itegeko rigenga imikoreshereze y'itumanaho mu ngingo yaryo ya 5 n'iya 10, aho yemerera iyo komisiyo kugenzura ibicishwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no gushyiraho amategeko agenga ibi bigo by'itumanaho. Yakomeje avuga ko ingingo ya 33 yaryo yemereye iyi komisiyo gushyiraho amategeko akumira abantu kureba ibikorwa bifatwa nk'ibitajyanye n'indangagaciro z'abanya-Uganda. Nubwo izo mbuga zafunzwe, umuntu ukoresha uburyo bwa VPN ashobora kuzikoresha. Ibyo Bosa agaragaza ko ari ikibazo kizwi ndetse nabyo bakiri kubishakira igisubizo. Nawe ikigo Amazon kigiye kugura satelite z'ikigo cya Globostar zigera kuri 24 ku kiguzi cyarenga miliyari 11 z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika, zikaziyongera kuzirenga 200 iki kigo gisanzwe gifite. N'amasezerano yatangajwe kwa 14 Mata 2026 kugura izo satelite biri muri gahunda ngari ya Amazon yo kohereza mu isanzure satelite zirenga 3200 bitarenze 2029 zafasha gutanga internet hirya no hino ku isi. Satelite za Globostar Amazon igiye kugura ni zitanga internet igenda mu buryo bwa D2D, device to device, bivuze ko umuntu akoresha internet turutse kuri izo satelite nta handi hantu ibanje guca nko ku minara cyangwa mu migozi. N'ubwoko bwa internet bugezweho kuko bwo bugera ahantu internet isanzwe yo ku butaka itagera ndetse igakora mu bihe by'ubutabazi igihe izindi internet zagize ibibazo nk'imigozi yacitse cyangwa iminara yagize ibibazo. Ibi bibaye mu gihe ibindi bigo byinshi biri kugerageza kohereza satelite mu isanzure hagamijwe guhangana n'iya Starlink ya SpaceX imaze kuba ikimenya bose. Starlink ikoresha satelite zirenga 10,000 kandi igeze za internet yayo ku bantu barenga miliyoni
9. Abahanga mu bijyanye n'itumanaho bagaragaje ko amazone yasaga n'iyasigaye nyuma mu bijyanye no gutanga internet iva mu isanzure, ariko kugura satellite za Global Star bigiye gutuma yinjira kuri iryo soko. Reka nshimire buri umwe wese twabanye muri aya makuru, mushishikariza utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Makuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikomeza bikunogere, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe.